Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Srilin Sang Puya. Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khan Union Minister of Textiles P. Smriti Zubin Irani to Mizoram le India Marsak State Dang Tea Geotechnical Textile Manchung Chang Soi Pui. Power Minister Puarla Zilenan Voin Khan to Volley Saito to Pulen Road at Voin Khan Hong. Supreme Court Chuan Citizenship Amendment XCAA Tung Chang Nakalmek Te Sotlai Lokti Remtilo. Thalaya Delhi Assembly in Thanane Tura nomination Sangkhat Zanga Somni Priat Alut. New Delhi Cham Mek Chief Minister Puzoram Thangachuan Vain Khan, Union Minister of Textiles P. Smriti Zubin Irani Chua Pisa Muin, Mizoram Le India Marchak State Dangte Geotechnical Textile Manchung Changa Soipui. Chief Minister Chuan Tuna India Marchaka Geotechnical Textile Promotion Scheme Kalai Mek Chu Kumin March Kha Atop Don to Wangin, He Malak Nation Zum Zelanit Henan, Malak Sakturin, Union Minister Chuangena, Kotlang Mantur Tuizem Liante, Lole Lele Tuimamo Da Kona Turle, Lay Mintur Ven Atantele, Kong Siam Atante Heng Geotextile He, India Marsak State, Le Abik Takin Mizoram Tan and Trankai 2, Chief Minister Chuan Soin, Horticulture Sector Tana Geotechnical Textile, Man Trankai Natura Proposal, Lole Telu Anito to Soibok. P. Irani Nenain Komna Hian Chief Minister Chuan Ministry of Textile Chuan Donald Noya 10% gross budgetary support for Northeastern Region Tan Sum Lamhan No Cheng Viable Sa Som Ngale No Som Nipanga Ani Chu Heng Proposal Thelu Te Ti Hotlenan Hian Man Ani Thenan Malak Sakturin Ngenani Chief Minister He Planning Vice Chairman Puis Ramoy Planning Secretary Dr. Vanaram Sangale Official Dangten Antroy Om Ani Paragliding a Kovel Pumhop in El Sang International Paragliding Accuracy Championship Sangni Somni Sersipani Turatan in Bosana Chakta Kalpui Ania Thale February ni Som Panhetranga ni Som Porkin Kara Sersible Ketumin Kar National Highway 54 Rule Chuan Noya Ne Anidonani Hein Elna Hen Ramsang Sang Somthum Velatranga Paraglider Thiam Rolte in El Turani Munhi Sports Minister Porobado Moirote Baka Organizing Committee Patron Pusil Ramzava Advisor to Chief Minister Nibokle Official Dangte Point Voing Mazat Anto to Ani International Paragliding Accuracy Championship Sangni Somni Ne Hun Hi Kar Ni Khatchawin Adai Dang to Up Mizoram Puitan Heinel Lian Tham International Event Hingai Lua Amuna Pokal Nge Tura Somania Enman Emo Ticket Man Emo Siamani Lova Adu Piang Tan Enthe Ani Power and Electricity Department Minister Le Biel to MLA Nibok Puar Zilian and Vain Khan to evolve built up steel gunner lay cycle to pull and rota a honga cheng no is a course of nipuriat senga do ani Bailey Bridge Omsa chu kumsang ka go sam ko pani atangin man tanani alo radio ta ka wangin a chak tok to lova to evolve rala mi pui omten har sadna tam tak an tok thina motor ton som phurchin chawin azo the wangin leithandona bungrua lan tha ka lan chole zela ngaya Thilpur Sole Pulu Chungchang Mi Puiten Harsan and Tok Shina Hei Hi Sorkar Chun Angai Paimoti Minister Puala Zilena Chuan Soin Sorkar Mlagna Voina Lo Langani Ati Di Vole Tarhian Apur The Jinju Metric Ton Som Sariani Quintal Zasari Angvela Chut Ani Helai Quache Vela Lo Netuten So Ting Let Hill Dang Tepur Sole Pulu Konga Harsatna Anoto Tin Tetsu Akian So Zelarin Oma Di Vole Hontaki Mithiam Ten and Design Nua IIT Gohotia Bridge Expert Endictirani Ale hirin tok tura ngai ani Suas Bharat Mission Gramin Malakna East Lungdar Watson Committee in East Lungdar Bazaar Kona Vantang in Thiana Mun Turan Siam Community Sanitary Complex CSC Tukin Khan mi puiman turin honani he CSC hi cheng no iliseng asak meter nga bial chong ni ania a chong noi zo khi dora lu thei turani a chong chung zo khi in Thiana ta na man turani in Thiana hen zunna pathum le ekna pathum Indian type pathum le European type pakhat ba ka insil na da ania CSC hi Vantlang mun alo faya alo thiang himna turata na ro manani he mun hi isungdar khuwa paltlang tu le khotol mi ten manchoi an man tur ro manani zun mancheng som le inthiar mancheng som ni ani Islungdar Bazar kona Vantlang inthiana mun hongtu sersi PC division senior EE pu F la sang lu chuam Islungdar emergency water supply tan alak tum ka azaw tuya muna en fi ngal ani State Sarkar in Malakna na ang poimo zuala tarlan na Socio-Economic Development Policy SEDP zinga lang pa vai mem chin dan chungchang Wen Khan Champhai District Agriculture Office hoi hotin tlang sama soi honi he huna hian Champhai DAO pu George Lal Than ngur chuan Sarkar Flagship Program SEDP Noya Agriculture Department in
maize and pulses chin atum dan te soi fe im tun hnaya vaimim chi tha chin tum ani thule heng vaimim chin tur te hi akom no nilovin akom char nuwa tha im ran chu man tur ani thu soya DAO chuan Champhai district chunga khothan bi ka vaimim hi chin tur ani thu te au hovin zau khata thlai dang chin polova chin tur ani thule aching tu te tan sarkar department in rom hana fel tak asiam thu soya vaimim chin tum mi som serivel kal khom te hna pujors la than ngor chuan vaimim ba ka bekang chana arar te huar ta ka chin ani tur thu soin chana bi ka pheichuan district mel te lang thei tur khopa chin tum ani thu soya tai matak le hlo tling ngei tura mala tura cha in SADP ti hlo tling tu khuwa ni tur le tlang sam khuwa soilan ani piang amiril ruwa vaimim langtel zel thei tur khopa tan turina fuyani heit mu khoma hian pular moi colony subject matter specialist remote sensing le PVL riat pui agriculture extension officer te point thu soin soi hona hun thatak manzui ani Voin Khan Lok Sabha MP Pusila Rosangan Sansat Others Gram Yasna SAGY Noya Model Village Satana Athan Molung Thu Tlo in Khotlang Shroi Tuten an Khotlang Masona Turang Malang na Tur Mun Ma Sang Sang an Kuala Income Hona Hun Ahman Pui Ngal Bok Lok Sabha MP hi Aizol South 3 Bill to MLA Dr. F Lanun Moina Troy Omani Pusila Rosangan Chuan Bill to MLA le Khotlang Mi Pui Tenen Thei Top Chu in Mason Turin Tan Anatlang Don Ti Soin MP Fan Pialama Central Sarkar Scheme Sang Sang Tepo Molong Tu Khotlang Ti Mason Nan Hai Chu Tu Mani Atia Sumsen Hek Ngai Lo le Sum Nga Chu Ngai Lo Tu Na Ti Thei Ngal Final Thiang Himna Kong Bultan Ngal Turim Khotlang Mi Pui Te So Mani Income Hona Molong Tu Waimeru Na Ne Hi Puzo Than Kima Molong Tu VCP Na Kai Shuaya Aibok BDO Purem La Len Ham Te Point He Hun Hi Ahman Pui Ani Prime Minister Narendra Modi Chuan Tun Pathini Chumhadar Sombakatain All India Radio Man Ki Baat program kaltlangi mi puite hena thucha asoile dona mizo tonga le lin chun zomanga zandare ta ti chonon le ani ang chanchin thari All India Radio aizol tanga puanani Supreme Court chuan Citizenship Amendment Act chungchanga nakal mek te chotlai lok tir remtilo Chief Justice S.A. Bobde chuan CAA khinna hi ngai tu in sarkar le petanga in soifiena an mu ma chu ti to mai the ni lo thu soin sarkar chu karli chungin heng CAA awanga khin om jong hi chana pe turin na ti thunga he ba ga hian heng thu thlen ngai to tur hian constitution bench lian jok din ani angati bok sarkar ai wading attorney general KK Venugopal chuan sarkarin an mani khinnalut za somli pathuma train somruk an mu ve thule chana pe turin hun pek an mo thu soya sarkar king to then kha chuan CAA manga sarkarin ma alak na te ti top lai lok an phu thule National Register of Citizens NRC ti turpo son ha turin an nge nani ponto angin CAA hian Pakistan Bangladesh le Afghanistan tanga ti dudana wanga Hindu Sikh Buddhist Christian Jain Parsi sakwa zui tu lo tan chia December somthum pakhat sangni som pali tanga India ramalo om to de chu khole tuin ina citizenship apedona President Ramnath Kovind chuan herot na hin kum December som phani khan alo pom sakto ani Thalia Delhi Assembly in thanane tura nomination Sangkha Janga Somni Puriat Alut Delhi Chief Electoral Officer Ranbir Singh New Delhi Chanchumumite Akomna Head Huisen candidate Sangkha Somni Pokajinga Zere Somli Pani Chumi Pa An Ya Meichia Za Somret Pasari An Omthung Nimin Mingpek Topni Kha nomination Zeret Paruk Thelwania Heta Hian Mi Pa Zeruk Somsari Le Meichia Za Somthum Paruk An Oma Voin Vekham nomination The Endikmal Ni Zir Topni Thlang In Hudo The Ani Ang Delhi hian voter viable che khatle no somli pasiri velan oma thale niria ta vote thak ani anga February som pakhata vote chiar ani ang Khelo India Youth Games chu intisiak na voin tlai khan topa voin intisiak na ni hnungbera gold medal somli pali in chu ania Punjab chon under 21 football Assam in gold an la Manipur tan Martina chon weightlifting a gold ala bok hetila hand boxing in elna Haryana chon Voin Khan gold paruk anla ani apumpoya Maharashtra chu pakhanani in gold medal somsari panga temin medal zani somli panga anla Haryana chon panhen din hmunlo in gold somruk pathuman la Delhi chuan gold somthum paruk la in pathumna din hmun an hau ani chanchin thar chheti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khan Union Minister of Textiles P Smriti Zubin Irani chu Mizoram le India Marchak State dangte a geotechnical textile man chungchang soipui Power Minister Puar Zilina Voin Khan Tuivol Lei Saitual to Pulian Road Ahong Supreme Court chuan Citizenship Amendment Act CAA chungchang nakal mek te cholai lokti rem tilo Thalaya Delhi Assembly in Khanane tura nomination Sangkha Janga Somni Pariat Alut chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu